Whakalawhalahi atu hanei e tau wala tala tupu ke lata moe awhiawhi nei. Kua huhu whakamakutu whala e ke pule ke he whono e ke pule niawhi hanga au ia ke he wha ahonga hua he whakatu whono ne kua whakangahua he mga aho nei. Kua ngahua hua tuwai e pule ngahua whakatu whono ke lali ke whai whakatau tonu e tau tangata kua lewe ngahua mai whakatu whono molo tolu ne ngahua ke tau whahi technical. Kua liu tuwai e whahi fusi ika ke kisikese ke he tau mata whakatu whono hanga au ke he tau walatahi mai tau uru he motu. Kua lahi mahaki e whakalewe live e tau hiki anga nei ke he tau puhala ngahua he whakatu whono pihia mai tau whahi private sector he tala hau mai he whalu e ke pule he whono e ke pule niawhi. Kua hake mea matakupu nei ha kua tukuai ke he whono taha matakupu ke utake he whakaholuanga whani ahonga hua he whakatu whono. Kua kau mahale matakupu ka kua pehe e ke pule ni tukuai e matakupu nei, kua whiawhia ia ha kua lahi huhu whakamakutu mai whakatu tālai whono ke he matakupu nei. Kua matua e ke pule he motu ko Terry Coe ne kua whakatua ia matakupu kai pehe mai ia nā kaila mau pōpe tau kumianga he whakatu whono ke he tau whahi kalauia ai ha koe tau whakaholoanga nei. Pehe mai ia kua longa tau tama la ne nā kai mitaki ai e whakaholoanga. Pehe mai nā kai maeke tau ngahua he whalu la ngahua he tau se asi tōtua tūmau he tau whahi tapu osi. Kua kumi atu whoki ke he whahi puli ngahua he whakatu whono pihia whoki mai whahi private sector koe Niuean Chamber of Commerce kai nā kai la moa mai halotola talahawanga ke whakaholoanga nei. Koe whahi tapu ke tōrua nei he kamate whakaholoanga wha e au ngahua he whakatu whono moe ama manaki ke whakangahua ke he ono e mahina. Kua ngahua hua tuai e whahi puli ngahua he whakatu whono ke whai whakatau tonu e tau tangata ngahua kua level he ngahua moi pihia molo tolu ne ngahua ke he tau whahi whakatechnical. Koe tau mata ngahua nei ki lalo hefo he ngahua he whahi puli ngahua ke liu haka he tau whakawahanga tutungi he whakatu whono. Kua talahau mai taha taki lahi he whahi ngahua ko Justin Kambala kua non pihia ha kua kisia whalu ia lau tolu ni kua level he ngahua kua nā kai whai ke he lahi he tutungi mai he tau mangaho ni kamata ia lau tolu. Kua pehea ia koe taha kakano ia asipihia ai. Koe taha whokia onon wanga haha ia lau tolu ke tau tangata ngahua ke he tau whahi technical. Kua kisia kua lahi pulotu halau tolu me manako lahi e whahi puli ngahua ke mau hefo molo tolu ke he tau whahia kai mau nuhake whakahanga halau tolu a tau tutungi. Kua pehe mai whalu he tau ofisa ngahua he tau whakamua atu ne whaonono alu tōru ke he tau kotofa taki whahi ke mai ki alu tōru ke malikisi hake e tau tutungi. Ka koe mga aho nei ka o ke halu tōru mai he whahi technical kua pūlahi he tau whahi ngahua ia. Asi kua onono whoki ke mga aho nei ke he tau whangawahanga mena pihia he ui mai a Justin. Koe mata ngahua haka nei kua lewa he whai ngahua ki ai he talahau mai au loa moe whahi puli ngahua pia ni moe kapeneta. Haha iai e whakamaupoapoanga he tau whakahaluanga ke tālanga e pepa pui moe leweki ke he tau walatahi moe uru he motu asi kua whakahoku ai taha whono he māma he ahuini nei. Koe matangahua nei ne kua lewa he whai ngahua ki ai e whahi ngahua whanua toa kau me fusia ke he motu. Ha kua manako ke whai whakahaluanga ke pui moe lewe ke tau kolotahi he motu mai tau atu hau. Koe ha mautolo o mai he aho nei ke whakatutala ia ke tau puhala ke lewe ke tau walatahi tau tolu me tau koloani kua mai ke wha tamai tau tolu he tahi me whakaongai. So ke ha mautolo tau whakatutalanga ke haisia e tau mtakupu ke lata ia me lewe kiang he tau koloani ka uatu tau tolu he tahi. Nā kaini koe tau ika ke fusi ai, ke pia whoki ni hoko sia at whoki ke lau tōru i lunga tau funga. E tau mātou whene, si pia whoki ni ke lau tōru whoki e tau mātou tāni ni hi ai. E tau awa nue, si lari mātou ke putoi ausi, e tau mtakai nanga ni wato i whaanga i whoki e tau tahi tau tōru, me tau kai tahi tau tōru. Talahau mai takitake whahi fusieka ko James Tawhatu, kua whai kiskisianga whokalau tōru ke tau unga.
koe tau waha foki ne whauhefo alo tūru ki tahi moe whai whakamauanga. Kua lahi foki manako ke tātu ai e tau whakamauanga nei, ke he tau aonga, he tau mga hui mua. Ka eke kua hokosia ki ei, ke maki alo tūru ke mai longa e mahuinga. E tau manu moe mui tahi, ke halo tūru e tamu mui. Ka eke kua mai longa e lo tūru e tamu nausi nei, si maki e lo tūru i tutupu hake ei, me maki e lo tūru ke moe lo tūru e mana manatu hokolo mitaki, ke le veki hata lo tūru e tau manu ne hai he tahi, poi tau wala tahi hata lo tūru. Ka ono foki ni a mo tūru, ke tau puhala, ke le veki kei, po ke maua ke e tau pulotu mai he wahaia, ne whae foki a ngei, mai he tamatua, ke tama, si pia foki ni, hoko mai ke wahane e tūru. Ono foki a mo tūru ki ei, ka kano ni, hako e takolonga e do mamatua, wa mamori atu, si uta ni mo lo tūru e tō taonga i halo tūru, ai whia manako foki a mo tūru ke whakamau e mo tūru, ke mai ke matutaki ei, e luelu pui pulotu nei, ke atu hau ne tupaki. Koe whakaholoanga nei, ne ua atua e kau ngā hua he tau ngā kua mole, moe ahiahi atua e ke tau maanga, moe tau tangata takawhanga, ke mo halu tōla tau manatu whakakise. Maho nei, kua maiki e mo tōru ke whakaputu e mo tōru e tau manatu o sia, me whakataka e mo tōru ke taha pepa, mo e taha langaki, ke maiki ke liu mo tōru onono e, si onono osi, nakaini ke tau village council, kai pia foki me tau mtakau ne tai, mtakau waka, si pia foki ni me mtakau o posi hara tōru he motu. Si maho nei, koe maua e mo tōru e tau manatu halo tōru, mo e liu mo tōru haka i foki, mo e amanaki ni ke haha ke whakausi, e draft whakamua, ne kua nono ki ei, ke lata ea mo e wikianga e tau koroa tahi hara tōru. Ne ui mai e takitaki whaifu sieka, kua lahi mahuinga e tau whakaroanga, hako e tau koloa tahi, he motu kua mitaki ke whai tau sianga, kai nā kei toka pulangi noa ni. Koe matakahoa nei, ngā hua uloa foki, moe whahi SPC. Pehena e tau wala tala tutupu ke lata i mupō nei, kia nonofua moe mnuine pō.